Right mbukeli enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha eSABC lihaye. Namhlanje ke sijongisisa ingxaki eqhubekayo malunga nokulibaziseka kwenhlawulo ezivela kuyo ingxowa-mali ye-insurance yabangaphengileyo. Kanti ke mbukeli yona yiyo i-UIF. Kanti ke amawaka-waka abemi boMzantsi Afrika ashiyeke elindele uncedo olumandla lwemali kunye nonxunguphalo oluxhaphakileyo malunga nokusilela kwenkqubo kunye nongabikho konxibelelwano. Ipalamente ke icele amanyathelo angxamisekileyo. Okunye nathi ngoku nguye umnumzana uSmiso Nkosi, umphathi kwiofisi yomkomishanala we-UIF. Mnumzana uSmiso, masikubulise sikwamkele enkqubeni, sibambe ngazimini ngexesha lakho. Sanibona ninjani, siyajabula ukubana namhlanje. Eyona nto esikhwanqisayo ngabantu abakhalaya bathi imali yabo kubonakala ngathi ayifike ezandleni zabo. Ndiyafuna into yobana siqale kumba ocinezela kakhulu. Kutheni nje kusathatha iveki ukuba intlawulo ze-UIF zifikelele kubasebenzi? Uninzi lwabo lufuna uncedo. Amalungu epalamente athi iveki ezimbini zinde kakhulu. Sithanda nje ukubeka kucace lokho ukuthi senza konke okusemanzeni ukuthi inhlawulo zabasebenzi zifike kubona ngoba siyaqaphela ukuthi bayayidinga le mali njengoba bengasasebenzi. Kodwa ke sikubeke futhi ukuthi asinakho lokho esikubiza ukuthi backlog njengamanje. Kodwa ke kube nezici noma nezinto ezenzakalayo ezenza ukuthi ke kubambezeleke ukufika kwemali kubasebenzi. Ngizozibala nje ngizibeke futhi sithanda ukuxolisa kakhulu ngalokho futhi sisebenza kanzima ukuze siqiniseke ukuthi siyakulungisa. Okokuqala uyawuthola ukuthi lama document sikubiza nje ama supporting document ahambisana nokufaka isicelo sokuthola imali ayayashode, mhlambe khona elingekho, mhlambe khona elingagcwalisalanga ngokuphelele. Okuye kwenzeka kakhulu uyawuthola kuye kushode leli elivela kumqashi ngoba kukho konke okuqala okubalekile umqashi kumele asho ukuthi ubani uSmiso akasasebenzi. Ngaphandle kwalokho asikwazi ukuthi thina ke bese siprocess iclaim. So into yokuqala eyenza ukuthi kuye kube nokubambezeleka noma le delay enokuba khona. Okwesibili okuye kwenzeke uyawuthola ukuthi ke abanye ngoba sinale system entsha esiyifakile sizokhuluma ngayo. Kodwa ke abanye uthola mhlambe kuyabahlula ukuyisebenzisa, abakwazi ukuyisebenzisa kahle. Mhlambe ngokwesibonelo nje umuntu kumele enze ipassword ayenze ngokungeyona indlela bese uthola ukuthi manje le nto leyo iprolonga noma ke idelaya ukuthi siprocess iclaim. So ilezo zinto ezimbili kakhulukazi ezenza ukuthi ke kuye kubeke nesici sokuthi ke kube nedelay noma kubambezeleka kokuqokeleka kwabasebenzi. Njengokuba mnumzana uMsomi usitsho into yokubana okanye ubalula isikabani sokuba mhlawumbe ekudelay iclaims zabantu, zizinto ezi enizaziyo kuba aniqali mhlawumbe into yokubana nisebenze ngemivuzo yabantu. Yintoni eniyenzayo ukuqinisekisa into yokubana masingaphindi impazamo zangaphambili sentsho nizilungiselele kuba kuyinto kakade niyaziyo? Kuyiqiniso kule kota yokuqala yalonyaka wemali esikuwona financial year lesikuwona siye sashintsha izinto savela ke nezobuchwepheshe noma ke isystem entsha. Le system ukwazi ukuthi uhlele ekhaya, ukwazi ukuthi uapply noma wenze isicelo se-UIF yakho, uupload ama-document. Esikwenzileke sithe asafuni nje kuphela lama document esiwabiza PDF. Usungathatha idocument uyishuthe ibe isithombe ibe ipicture bese uyayi-uploada uhlele ekhaya. Phinde futhi kuyo leyo system uyakwazi ke ukutracker iclaim yakho ukuze ubone ukuthi ngabe iyadelaya na. Uma iclaim yakho idelaya then ngizobala kunezinto ezimbili okumele uzenze. Ungakufonela i-call center yethu uma ungafuni ukubamba kakhulu ocingweni bese uthumela ke i-email. Ngizonikeza isikhona i-email address. Le email siyibheka usuku nosuku ukuze sibone ukuthi yiphi iclaim ebambezelekile. Ngakho siyabacela impela ke abasebenzi ukuthi basebenzise le system basebenzise le system entsha ngoba isebenza kahle kakhulu. Uhleli nje ekhaya uya-applya. Into esiyenzile ukuthi uvele u-apply ekhaya ungabisaya laphana ke emahhovisi wethu, uya-applya. Ukwazi ukufaka isicelo sokukhokhela
ukwazi ukubona ngisho iclaim yakho ukuthi hayi cha iclaim yami isisukile kulesigaba noma kule stage isifike kulesi sigaba. Ukwazi ngisho ukuthola feedback sikutshela ukuthi hayi leya document oyifakile ishoda nganapho nanapho noma hayi iclaim yakho isikulesi stage. Ngakho lokho esikwenzile nesiqhubeka sikwenza ukuthi siqinisekise ukuthi manje abasebenzi bengabe besaya emahhovisi bahlala emakhaya bakwazi ukutrack ama-claim wabo. Uba bebenolwazi mhlawumbe nabo kuba isebenza kakuhle kakhulu niqinisekile into yokubana bezingakho izikhalazo kushota phi iinkcukacha zifika ngakubi into yokubana kune-system entsha kuphi aphilele khona kwaye uthe uzawunikeza inombolo besalindile mnumzana. Yebo, ake sinikeze ke inombolo siqale ngazo inombolo siqale ngenombolo nje yayo i-call center. Inombolo ye-call center ithi ke 0800 030 007. Ngisacela ukuyiphinda 0800 030 007. Bese ngiza ku-email. I-email ithi ke uifcallcenter@labour.gov.za. Ngicela ukuyiphinda nayo UIF call center igama nje lodwa ungahlukanisi bese ke @labour.gov.za. Bese ke zizo zombili lezi ke ongakwazi ukuthi ke uma kunenkinga ukhalaze kuzo usitshela ukuthi cha nayo inkinga yami iclaim yami kade ilokhu imile ukuze ke iclaim yami izokwazi ukuthi ke noma iclaim yakho izokwazi ukuthi ke siqhubeke nayo. Kodwa siyacela impela ukuthi usebenzise le system ngoba yona esebenzayo. Esikwenza esesakubona futhi esikwenzayo uzokhumbula ukuthi besinayo le system yakudala. So siyesa migrate kule system entsha. Kodwa ke njengoba kwazi izinto ke zobuchwepheshe uma migrate manje sikwenzayo senza lento esingayibiza ukuthi reconciliation. Ukubheka ukuthi uma simigrate awekho yini ama-claim ayasala okungenzeka ukuthi laba abakhalazayo yibo abayeke mhlambe basala bese uma ikhona ihleli isalile bese siyakwazi ukuthi siphinde siyiprocess ngoba e-UIF asifune noma kusale iclaim eyodwa singayiprocessanga kithi bonke abasebenzi abadinga le mali babalekile bonke. Ingathi zininzi izikhalazo enijamelene nazo kuba esinye sezona zikhalazo sixhaphakileyo kukufaka okanye kubafaki mabango ibe kukunqongophala kohlaziyo okanye ingcaciso evela kwi-UIF. Kuthani lento unxibelelwano noluntu lungahambelani kangaka ngeli xesha? Ndiye nawubuza mnumzana umsomi lo mbuzo kodwa ke zange ndive into yokubana uniphendule into yokubana kusilelaphi xa kuziwa kunxibelelwano. Iqiniso impela siyabona ukuthi kuyadinga ukuthi nathi si-improve kwi-communication yethu phakathi kwethu nama-client wethu ukuthi ke lapho sikwazi ukubachazela khona ngoba ngicabanga ukuthi uma umuntu echazelekile uyakwazi ukuthi into ayiqonde ngoba ngicabanga ukuthi njengoba sine-system entsha sinayo-ke ne-campaign entsha ukuthi le system sikwazi ukuyibonisa abantu bakwazi ukuyibona ukuthi isebenza kanjani. So abantu ababheke nje kwinkundla zokuxhumana njengoba sobe sikhuluma nabo. Ngicabanga ukuthi lokho nje impela okuyodinga siprove sikhulume nabo kakhudlwana abantu ngoba bayakudinga ukuthi ke bezwe abaningi ungathola ukuthi abazi ukuthi ke sinale system entsha okwazi ukuthi uzenzele izinto uhlele ekhaya. Kodwa ngakho lokho esifuna ukuthi ke si-improve khona ukuthi sikhulume kakhudlwana nabasebenzi sibatshele ingxaki esinazo uma sinengxaki sibatshele izinto esizenzayo ukuze nabo bakwazi ukuthola imali yabo ngokusheshsha. Nepalamente ikhwanqisekile ngalomkhuba kwaye ke ndiyafuna uqonda into yokubana ngawaphi amanyathelo athe abe kanti niyawathabatha ne-UIF okoko kwaqala obubunzima nokubuyisela intembeko eluntwini nokuqinisekisa ukuba intlawulo zilungiswa ngokufanelekileyo kuba xa kwenzeka izinto ezinje umntu ulahla ithemba ingakumbi xa sijonga ubunzima noqhokreko lwezoqoqosho apha eMzantsi Afrika into yokubana aluhambi kakuhle ngoku umntu uthembe into yokubana uzawufumana imali ethile akayifumani. Ngawaphi amanyathelo enwenzayo uqinisekisa into yokubana nivuselela isazela kunye nentembeko lentwini? Okokuqala nje esikwenzayo manje ukuthi uma ufika lapha kule-Labour Center siye sathola ukuthi abantu abaningi bayabambezeleka sengisho emahhovisi ethu into esayibona abantu abaningi bayabambezeleka. Okunye esikubonayo abanye baye bathatha ithuba lokuthi ke uma sebebone lama-client
befuna ke manje ukwaqola befuna ke manje ukuthi okungenana babanike okuthile okuyinto esingayifuni ngempela nesiqinisekisayo nesenza njalo ukuthi ama-client wethu angaqolo mefika lapha emahhovisi wethu into yokuqala le siyibona ukuthi iyenza ukuthi abantu bangatholi imali zabo ngoba uma ufika lapha abantu bathi cha sinikeza ikhodi link esingakufuni kube into ejwayelekayo emahhovisini wethu into ke esiyibhekayo nesimonitorayo ukuthi ingenzeki okwesibili sifuna ukuqinisekisa abasebenzi bonke ukuthi imali yabo lapho be-aplya kule system entsha-ke sifuna ukuba bazi ukuthi imalini abazoyithola sifuna bazi ukuthi siyicalculate kanjani imali ngamanye amazwi sifuna ukuba-ke transparent nabo kanti futhi okunye esikwenzayo kamuva nje siye saqiniseka ukuthi nabantu basemakhaya ngoba kwezinye izikhathi siyaye sibheke kakhulu kubantu abasemadolophini abantu basemakhaya uthola ukuthi sebasalela kamuva basalela emuva yingakho-ke siye sayenza lokho kuthiwa-ke ama-mobile bus lana ama-mobile bus phakathi anemishini namakhompyutha bese siyahamba siye endaweni zamakhaya noma-ke ema-rural areas lapha kuma-rural areas sesifika-ke siyabacela-ke ngaba abantu asebekhulile noma ngaba abantu abancane sibacele ukuthi beze kulama-mobile bus bese siyakwazi ukubenzela ama-claim khona ngoba-ke uma bona bengenawo mhlawumbe amafoni abo bengenazo izinto zokungena kumafoni kungenzeka nabo futhi-ke basaleleke emuva. Ndiyafuna ukuqonda into yokubana uthini kumbukeli ekhaya othi kudala elinde imali yakhe ziphelile mhlawumbe iveki oko equqa ebuyelela akho mpendulo akho ntoni kungokunje ikati leleziko akazi noba uzawudibanisa ntoni kuba xa ungenamali awuba napleni yokuthi uzawenza ntoni abanye balambile sithetha nje and xa uzawuthi uxolo loo nto ayizubeka ukutya etafileni uthini kumphulaphuli xa siyiqwela. Okay, ngithi kumphulaphuli lapha ehhovisini likaCommission esikwenzile sivule i-email especial le email lena iza nje ehhovisi likaCommissioner uma ukuthi sewenze konke ongakwenza wangathola usizo ngamanye amazwi sesiyibiza ke escalation le email ngizoyibiza nje ukuze bonke ke abalalele bayithole ithi ke le email uic.enquiries@labour.gov.za ngisacela ukuyibiza uic.enquiries@labour.gov.za lo muntu osesuke sehambe zonke indawo wangathola usizo kuzo zonke indawo mhlawumbe usethi hayi mina sengina 8 months impela ngingatholi lutho or senginesikhathi eside sicela ke escalate ezelana le email ke siyayiklina every day ilapho ke njengehhovisi lika commissioner siyobona khona ukuthi ubani ongenza umsebenzi uma ukuthi khona ongenza umsebenzi yini inkinga yenza ukuba kube nokubambezeleka kokukhokhela abasebenzi bese ke siyayiresolve ngokusheshsha. Akusebuhlungu ukuthumela ii-emails ngapho amathumba yatsho indlala. Ngamazwi agqibeleyo mnumzana uSimiso ungatsho into yokubana nibafeyilile abemi boMzantsi Afrika abanqonqozela i-UIF? Cha asinakusho lokho uyabona nje mangakutshengisa istats semali esiyikhokhayo ngoba akusho ukuthi ngempela lokho abantu akukhokhelwa ngoba ke nakuba bekhona labo esikhala kakhulu ngabo futhi esiqinisekisayo ukuthi ke noma esifuna ukuqinisekisa wonke umuntu ukuthi bayakhokhelwa usuku nosuku sikhokhela amamiliyoni abantu sikhokhela abantu abaningi awubheke nje namhlanje ngifuna nje ukubheka istate semali esiyikhokhela namhlanje ukuze ubone ukuthi ke ngazo zonke izikhathi siyaqinisekisa ukuthi ke siyakhokha ngifuna nje ukubheka lapha ngoba usuku nosuku uma ubheka ngaso sonke isikhathi yes namhlanje nje njoba sivukile ekseni sesikhokhe 78,264,335 namhlanje nje phela sikhokhela abantu abawungaki abawu-14,000 ngakho ungabona usuku nosuku kukhokhwa amamiliyoni baningi abantu abayithola ngakho-ke abantu eSouth Africa sifuna baqinisekise ukuthi usuku nosuku siyasebenza asibafeyile kodwa yebo bakhona labo uma sibheka abangayitholi imali abayindlanzana abangayitholi kodwa asifuni nabo ukubabekela ngaphandle njengoba ngishilo wonke umuntu noma ngabe iphesenti elilodwa siyafisa ukuba bathole imali kodwa-ke asikabafeyili abantu base-South Africa ngoba siyaqhubeka sikhokha amamiliyoni usuku nosuku.
kulo million kukhona abangayifumananga, kodwa ke masibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyathemba into yokubana noba mhlambe kwezi veki okanye kwezi yure zizayo asizubona mhlambe abantu bebhomboloza bekhala. Siyathemba into yokubana namanyathelo eniwabekileyo ngamanyathelo zaba yimpumelelo, kuba kaloku yonke lento izisa isidima kumntu ocela okanye obongoza umvuzo wakhe. Masibambe ngazibini mnumzana ngexesha lakho. Siyabonga kakhulu.